James 1:12-15. Abui wasilakan be kaba-kabani ugbahan bari amburi. Bele kabalal cirikli owe nakci takatukuye nai ambu cirupsika. Bere musiwak. Cir anggo bele kaba onton ci heyeng krakorowo cik. Bek takatukuyi wa ambu cir. Erem ci si tambana da osik. Abui wasilaka kumak abak ermbak linda osonor hakwacir. Osmas orin diantama ontonor hakurik orbanda hom. Hako os bele kabalas cirik sitalanai abak ci ba. Abui wasilakan basiwa kaba oson amu undua. Karem cimba wahala. Bere musiwak. Malar bek abui wasilaka kaba or ugbahan banda amburi. Wahau. Uwak orbe kaba-kabani ugbahan pasinda amburi. Wahau. Hako sungguh masini osobai pasiwak kaba-kabani undanir. Wap kabani yap haim bahan tampa pafir kafiri wak kaba-kabani undanir. Sungguh masini simbanda nombo karem. Os nokobelas masam nomok sinaha cikisin si wawak hobok cikisi oso. Nga wasilakak si naha cikisi ngasi nanda hom nanda sir. Sungguh masini sim pasiwak kaba-kabani undanir. Kaba-kabani wasilakak si naha nirin mandingkor mesiwak ni handanira.